kabagyan, pasalamat at kita nag-subscribe kundi nag-like di dyan na video nga napalabas. Kanda ito yung video nga aramid tata ket di kasilpunan di last na video nga para dito internet connection nga datoy. Buyaan nyo manin ta no masuro yun no kasan no ikabil dato na connection. Salamat manin din kayo aming. Okay, kabagyan ti muna tayong aramidan dito itatakot. Medyo iporma tayo lang dyan ay kartib tayo ti mga 1 inch hanggang 2 inch. Diyan dulo ko taikan tayo lang ti lamat na sinumbangir niya. Itatamat nga mo tayong dalamat na mabalin tayo mit nga ikulpi-kulpi na tapno rumwaran dagi wire nga dagi unag sa tayon to mabalin nga ikuyo din itatamat kabagyan makita yun dito na pura nga buhok nga kasnala buhok ti pungsa ket noon tayo maiguyod ikad ti lamat na basit di igid na tapno sa tayo to iguyod itanay ni tapno nalaklaka nga inguyod at mapisang mo't ayan ay ukis ti kable ang kamarigregatan sa amon to mabalin nga kartiba na dato yan sa amon to kisan pa yan kaslaka lang agok ukis mo't at ti saba tapno na ilaysim kumadagi ay mabasit nga kable di unagan mabalin mo nga tabasin ng dato'y okis ti sabang ako na tayo kuma. Ngayon na yadam lang ati pa nagtabas mo matat no mga makartib. Yan ay dadya unag na nga mabasit nga cable o wires nga kunada ti English. Kaya mabalin mo mga tabasin ng dato'y kasla nga inapoy dito yan tinganan. Ikatam na yung tatat no hantay yung mga kailangan. Kinitatay kabagyan edi bago tayong okisan ket diyan ay nagtabasan tayo ti imuna ngayon ti tabas na ke malagip yupay ada ti rason na di ay so nga inukisan tayo ti namindua itata ijay mo mutlaang nga pundan tagamin ada ti sugat na daytan makita yung data na picture nga adata na right side kasta tinangyari ijay tatay so nga kailangan na pundan tayo manen itatta da ito nakatirintas nga kasnala buok ti manjika kailangan tayo mat nga pagsisinaan jay agkadwa nga dagyay wires ket kas parigan orange ket white stripe kuma ikadwa na ket solid orange kas jay mat ijay blue nga white stripe kuma ikadwa na mat ket solid nga blue tatamat kabagyan bago tayo nga idiretso dagitoy wire nga mabasit ket kitaan tayo lang adya usaran tayo nga kartib nga usaran tayo tada ti makasugat iti wire kinadapat ti haan nga makasugat isumat dagitoy ti usaran nga kartib nga pangdiretso di dyan ay
wire nga babasitan na ta mabalin mo magkumausaran ti kita ramramay mo no ado matanda sumakit matanda lalo ket no ado dagito nga connection nga raramidin yung ti may nga lugar kuma ket no ti ramay yo lang ti usarin nyo oray lang agkalyo-kalyo matanda ket no igem yu dita gurgurong ti bakbakit yun maungtang kayo pa ibagadan tupay nga nyamad day tanay ima mo makasugat mo itatang medyo diretso da kita wire ga makit kita yon kakabsat mabalin tayo nga pagkakadwaanan no nya dagiyay dapat nga agsasaruno nga color nagi-download ako matan kakabsat iti color coding chart ka kunada datoy nga chart kabagyan ket ti standard nga usarin tayo kuma ket day B antay yung usarin launay GA itata kabagyan iti una ket diyan ay white orange ken orange ken kabagyan ti iti technique na daytoy ket iganan yung analaing ije punkto kailangan daytoy kabagyan nga flat nga kanayon nagigiyabay katimay sa ket i-flat mo manen kas jemot di sumaruno kabagyan kailangan no mikitalo i-flat mo manen no may upat i-flat mo manen pagsasaro no mga i-flat yung kailangan anayon nga i-flat bawat may isa ka piraso nga inayon mo umalpas mo maitarima dyan ay white ay stripe na ket orange sumaruno matata dyan ay solid nga orange ken sumasaro naman yada stripe na nga green ken white nung makita mo dati ramay ko kabagyan ke kanayon ko nga i-flat dyan ay wire tatmuhana magirigatan agi kabel to dyan ay connector tata kabagyan sumaruno man dyan ay blue santo di blue ada stripe nga white santo di solid green santo brown ada stripe nga white santo solid brown iti udi yung take note man na kabagyan kailangan nga i-flat dato yung kakanayon itatamat kabagyan nga datoy ka na udi nga wiren ket jay solid nga brown datoy medyo itarimaan mo mga nalaingan itata kabagyan nga nalpasen ket medyo napindas ti panakaplat na mga half inch lang iti sukat na mangrugi ijay punkto iti nagaukisan tayo dyan ay dilaw nga pinakaukis na ket no kahit yumatan kabagyan na isukat yumatan na jay connector tayo dat no adati idea yung kumano anya ti pagputudan sa tayon putan nga nalaing manan jay wired sa tayon tabasan nga nunya ti pagtabasan tayo kuman
Itatta kabagyan nga natamas tayon, anyo pa lang ay ibatan di ay wire. I-ready tayo pala ang dyan ay sungaban ti connector, sa tayon to ibatan nga gigiddan, sa tayon to isuot ijay sungaban na. Habang isusuot yu datoy kabagyan medyo mariknayo met nga smooth jay pa nakasuot na kabagyan. Tano amo yun umat nga naisuoten, dito yung matan nga pagsiripanen ijay pungto na. Kailangan kabagyan ket dimano na amamin wenno dagi indem nga wires ijan ay dulo ti connector. Makita yung matket kabagyan ta clear mat dayta Sa tayon to usaran dato na combination crimper nga kunada iti English. Siya kabagyan ke duwa nga imak to susulag dito'y tatno napigpig sa ti puwersa na amok nga naipisil ko nga nalaing. Siya kabagyan ke nunalpasa kun ket hanggang nga guyguyodan dyan ay cable ijay bangir na. Idordoron ko pa'y ijay bangir sa akong tuguyudan. Itatamat nga na crimp tayon kabagyan, siyempre inspeksyonan tayo magtana. Itatamat kabagyan, suruan kayong kasano nga i-test dagitoy in kabel tayong connector ijay pongto ken pongto. Dagitoy electronic nga pagtetest nga dagitoy magatang yu iti electronic store kabagyan. Dato na receiver dito yung isrek dyan ay bangir na nga connector nga inaramid tayo. May samat ti direksyon na dito kabagyan. Ang kayo mamabaling nagkamali ang isrek dato Itata kabagyan dahito may transmitter. Dato iti agibag bato iti signal ijan ay bangir nga receiver. Kas diyan lang kabagyan, damad lang ti pagisirakan dyan ay connector tayo. Adat ti off on switch na dahito transmitter. I-on tayo itata, makita yo iti nalabaga iti transmitter nga on and off. Sayan to makita iti bangi iti receiver nga upat nga silaw-silaw nga kasdak Christmas tree mat na nga birthday ti kulay na. Ti kayat na sa uwan da ito'y kabagyan ke usto di pa nakakabil tayo iti connector. Itata kabagyan no dagitoy berde nga silaw ke makita yu ken maysa ken kwada ke nalabaga kuma ada ti short dati connection tayo. Ket no dagitoy upat nga silaw nga berde nga dagitoy ke maysa tinapukaw kinyada tiket na sa uwan di ket open awan ti connection na. Okay, good job manan kabagyan. Kapag kumata duti nasunod tayo data na kasano nga kabel dito internet connector na dito. Ken salamat dagi nag-subscribe. Ken dagi nag-likes. Ken no adapay man ti comment you
ito lang baba. No, gisend kayo mo picture, ito email ko lanan. Pakisubscribe mo lanan. Salamat king kayo mamanan na maamin